Yes, twongere tubaye ikaze mwe mudukurikiye aho muri hose kuri yicano. Tukaba nanone tugiye kugaruka mu makuru yasohotse mu binyamakuru bigiye bitandukanye hano. Aya makuru yacu rero tuyarahera mu gihugu cy'u Rwanda ari nacyo duherereyemo, aho abandi babiri bagaragaye bakomeretsa umukobwa bafashwe. Polisi y'u Rwanda yatangaje ko yataye muri yombi abasore babiri biyongera ku wundi umwe bagaragaye mu bashusho batema umuturage mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali bakoresheje umuhoro. Ibi yabitangaje mu ijoro ryo kuwa 12 Nzeri 2025 nyuma y'uko mu masaha ya mu gitondo yari yataye muri yombi umwe muri abo basore bagaragaye bakomeretsa umukobwa. Polisi y'u Rwanda yagize iti: turabamenyesha ko abantu babiri bari basigaye mu bagaragaye mu mashusho bakorera igikorwa cy'ubugome umuturage wo mu kagari ka Rwampara bose bafashwe. Abatemye uyu mukobwa babikoreye mu kagari ka Rwampara tariki ya 11 Nzeri 2025. Raporo y'urwego rw'ubucamanza yagaragaje ko ibyaha byiganje muri sosiyete nyarwanda birangajwe imbere n'ubujura, aho mu mwaka wa 2024-2025 w'ubucamanza hinjiye dosiye zirebana n'ubujura zirenga 13,000 mu nkiko. Icyaha cy'ubujura nicyo kiza ku isonga, aho hakiriwe dosiye zigera ku 13,956 gikurikirwa n'icyaha cyo gukubita no gukomeretsa ahagaragaye dosiye 1,948. Itegeko riteganya ko umuntu wese uhamijwe n'urukiko icyaha cy'ubujura ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka 2 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 1 ariko atarenze miliyoni 2. Uwagihamijwe ashobora gutegekwa gukora imirimo y'inyungu rusange mu gihe cy'amezi 6. Ku cyaha cyo gukubita no gukomeretsa ku bushake giteganywa n'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, aho riteganya ko umuntu ubishaka ukomeretsa undi, umukubita cyangwa umusagararira mu buryo bwa kiboko bubabaje abakoze icyaha. Iyo bihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze umwaka umwe n'izahabu itari munsi y'ibihumbi 100 ariko itarenze 300 y'amafaranga y'u Rwanda. Iyo byateye uwakorewe icyaha indwara idakira, ubumuga buhoraho butuma ntacyo yikorera, kubuza burundu urugingo rw'umubiri gukora no gutakaza igice cy'umubiri, igihano kiba igifungo kitari munsi y'imyaka 5. Akaba ari uko bimeze rero kuri aba bantu bagiye bafatwa bazira gukomeretsa uyu muturage wo muri aka kagari ka Rwampara. Yes, tuve mu Rwanda tunyarukire mu gihugu cya Korea ya Ruguru, aho Korea ya Ruguru iri kwica abantu benshi bazira kureba filimi n'amashusho byo mu mahanga. Raporo nshya y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burenganzira bwa muntu UN Human Rights Office yagaragaje ko leta ya Korea ya Ruguru ikomeje kwiyambaza igihano cy'urupfu ku bwinshi, harimo no kugenera iki gihano abantu bafatiwe mu kureba cyangwa gusakaza filimi n'amashusho byo mu mahanga. Raporo y'umuryango w'abibumbye igaragaza ko Korea ya Ruguru ikomeje gukandamiza abaturage bayo mu buryo bukomeye, ibahatira gukora imirimo y'agahato ndetse ikanabambura uburenganzira bwabo bw'ibanze. Ibi bikorwa by'ubutegetsi bw'igihugu bimaze imyaka myinshi ndetse bikomeje kwiyongera uko imyaka ishira. Mu bushakashatsi bushingiye ku biganiro birenga 300 byakozwe ku bantu bahunze Korea ya Ruguru mu myaka 10 ishize, UN yasanze guhera muri 2015 harashyizweho amategeko 6 mashya yemera ko igihano cy'urupfu gishobora gushyirwa mu bikorwa. Muri ayo mategeko harimo n'irihana umuntu wese ufashwa areba cyangwa asakaza ibihangano by'amahanga birimo na filimi. Abahunze icyo gihugu bavuze ko kuva mu mwaka wa 2020 habayeho kwiyongera k'ubwicanyi bwa rubanda, aho bamwe bicishwa amasasu mu ruhame kugira ngo babere abandi isomo. Umwe mu bahunze witwa Kanga Gyuri wahunze muri 2023 yabwiye BBC ko inshuti ze 3 zishwe nyuma yo gufatana ibihangano byo muri Korea y'Epfo. Yavuze ko yitabiriye urubanza rw'inshuti ye y'imyaka 23 yakatiwe urwo gupfa kuko nk'uko byakorerwaga n'abacuruza ibiyobyabwenge. Raporo ya ONU yerekanye ko ubwo Kim Jong-un yafataga ubutegetsi mu mwaka wa 2011 abaturage bari bizeye impinduka nziza kuko yari yarasezeranyije ko ubuzima buzoroha. Kim Jong-un yari yasezeranyije abaturage
kazazamura ubukungu bw'igihugu ndetse akanarinda umutekano wacyo binyuze mu guteza imbere gahunda y'intwaro za kirimbuzi. Ariko kuva mu mwaka wa 2019 yanze ibiganiro n'ibihugu by'uburengerazuba na Amerika, ahitamo gushimangira gahunda y'intwaro. Raporo igaragaza ko ubuzima bw'abaturage bukomeje gusubira inyuma ndetse n'uburenganzira bwa muntu burushaho guhungabanywa. Abenshi mu bahunze bavuze ko batabasha kubona ibyo kurya bihagije, ko amafunguro 3 ku munsi yabaye inzozi ku muturage usanzwe. Mu gihe cya COVID-19 ngo inzara yarushijeho kwiyongera ku buryo abantu benshi bapfiriye mu gihugu bazize kubura ibyo kurya. Byongeye kandi leta yagiye ikandamiza amasoko atemewe aho abaturage bacururiza kugira ngo babone amaramuko, bituma ubuzima burushaho kuba bubi. Yanakajije ubugenzuzi ku mipaka cyane cyane uhana imbibi n'Ubushinwa, itegeka ko abasirikare barasa umuntu wese ugeze ku mupaka ashaka guhunga. Umwe mu bahunze yavuze ko ibi bikorwa bya leta bigamije guhuma amaso n'amatwi y'abaturage kugira ngo batagira ijwi ryerekana ko batishimiye ubutegetsi cyangwa se ubuyobozi. Volker Turk, komiseri mukuru wa ONU ushinzwe uburenganzira bwa muntu, yavuze ko mu gihe ibi bikomeje abaturage ba Koreya ya Ruguru bazakomeza guhozwa ku ngoyi, bagahora mu bwoba banakandamizwa birenze urugero. Raporo isoza igira iti mu myaka 10 ishize leta ya Koreya ya Ruguru yihariye ububasha bwose ku baturage bayo ku buryo batagifite uburenganzira bwo kwihitiramo iby'ubukungu, imibereho cyangwa politiki. Iterambere ry'ikoranabuhanga ry'ubugenzuzi ryatumye birushaho bishoboka kurushaho. Akaba ari uko bimeze hano mu gihugu cya Koreya ya Ruguru. Uturakanda subscribe, ukande like kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bitandukanye. Yes, tuve hano mu gihugu cya Koreya ya Ruguru tujye mu gihugu cya Israel, aho ingabo za Israel zagabye igitero ku ishuri rya Loni muri Gaza. Ingabo za Israel zirwanira mu kirere kuri uyu wa 12 Nzeri 2025 zagabye igitero ku ishuri ry'umuryango w'abibumbye ryari ricumbikiyemo impunzi mu ntara ya Gaza muri Palestine. Bigaragara ko inyubako zikorera muri iri shuri riherereye mu mujyi wa Gaza zangiritse bikomeye. Hari abapfiriye mu bimene byayo n'abarokotse iki gitero. Umwe mu bahungiye muri iyi nyubako yasobanuye ko mbere y'uko ingabo za Israel ziyirasaho zabanje kubamenyesha ko bafite iminota mike yo kuba bayivuyemo. Yagize ati, twirutse ubwo misile zatangiraga kumanuka nyuma y'amasegonda make. Ntabwo twari gushobora kugira icyo duhungana. Nta kintu nsigaranye keretse telefone mfite mu kiganza cyanjye. Bivuze ko iyo ukererwa amasegonda make wari gushwanyagurika. Mugenzi we yagize ati, twirutse dukiza amagara yacu. Israel yaharashe bikomeye kandi ubwo twagarukaga twasanze hameze nk'uko ubibona. Aha hantu habaye nk'ikimoteri, nta kintu dusigaranye, nta matera cyangwa ikiringiti. Umuryango mpuzamahanga ukomeje kwamagana ibi bitero ingabo za Israel zatangiye kugaba muri Gaza mu Ukwakira 2023 bitewe n'uburyo ubuzima bw'abasivili butikiriramo. Ariko zo zisobanura ko zigamije gusenya umutwe witwaje intwaro wa Hamas. Ku wa 12 Nzeri ibihugu bigize Loni byatoye umwanzuro ushyigikira aya makimbirane ahagarara binyuze mu kwemeza ubwigenge bwa Palestine. Gusa Israel yo ntibikozwa habe nabo. Akaba ari uko byifashe hano mu gihugu cya Israel. Yes, dukomereza hano muri Nigeria, aho inkuru itubwira ko umugabo yatetse mu isafuriya ijyamo litiro 23,000. Umutetsi wo muri Nigeria Hilda Baci waciye agahigo ka Guinness World Record mu mwaka wa 2023 ko kuba uwa mbere mu guteka igihe kirekire ku isi. Yahize guteka isafuriya y'umuceri wa jollof nini kurusha izindi ku isi. Uyu mutetsi w'imyaka 28 usanzwe uzi cyane mu gutegura amafunguro yateguje gushyiraho akandi gahigo ko guteka jollof rice, ifunguro rikunzwe cyane mu bihugu byo muri Afurika y'Iburengerazuba. Jollof rice ni ifunguro rikomeye mu muco w'Abanyanigeria, riba rigizwe n'umuceri utekwa mu isosi y'inyanya, rimwe na rimwe riherekejwe n'inyama cyangwa amafi. Ni ifunguro yatetse akoresheje ibintu bitandukanye birimo umuceri ungana n'ibiro 4,000, amakarito 500 y'inyanya ziseye n'ibiro 600 by'ibitunguru, byose byashyizwe mu isafuriya yihariye ijyamo litiro 23,000. Iri funguro ryatetswe
amasaha menshi, kuri ubu rikaba ritegereje kwemezwa n'abashinzwe Guinness World Record hifashishijwe amafoto n'amashusho. Baci yabwiye BBC ko yamaze umwaka wose ategura uko azahangana muri iki gikorwa kingana gutya. Agira ati "Turi ibihangange bya Afurika kandi jollof ni ifunguro rizwi cyane mu Banyafurika. Byaba byiza igihugu cyacu gifite isafuriya nini kurusha izindi ya jollof rice." Yavuze ko kugira ngo haboneke isafuriya y'icyuma yakoreshejwe mu guteka uyu muceri yakozwe n'abantu bagera kuri 300 mu gihe kingana n'amezi 2. Akaba ari uko bimeze hano muri iki gihugu cya Nigeria. Yes, dukomereze hano kuri iyi nkuru aho batubwira ko Perezida Kagame na Emir wa Qatar baganiriye ku mahoro n'umubano w'ibihugu byombi. Ku mugoroba wo kuri uyu gatanu tariki ya 12 Nzeri, Lusail Palace mu murwa mukuru wa Qatar Doha, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yagiranye ibiganiro na Emir w'icyo gihugu Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Ni ibiganiro byibanze ku mubano ushingiye ku bucuti hagati y'ibihugu byombi, uburyo bwo kuwuteza imbere mu nzego zitandukanye ndetse no gukemura ibibazo by'akarere hagamijwe amahoro n'ituze ku nyungu z'abaturage. Perezida Kagame yagaragaje ko yamaganye igitero cyakozwe na Israel ku butaka bwa Qatar tariki ya 9 Nzeri 2025. Anemeza ko u Rwanda ruri ku ruhande rwa Qatar mu gushyigikira ibikorwa byo kubungabunga ubwigenge n'ubutaka bwayo. Yashimangiye ko icyo gitero gihonyora amategeko mpuzamahanga kandi gishyira mu kaga umutekano n'umubano mu karere Qatar iherereyemo. Perezida Kagame yanashimiye ibikorwa bya Qatar mu gufasha gukemura amakimbirane atandukanye ku isi no mu karere k'ibiyaga bigari. Amir wa Qatar Sheikh Tamim we yashimangiye ko yishimira ubufatanye bw'u Rwanda na Perezida Kagame kubw'uruhare rwe n'igihugu cye mu gushyigikira Qatar n'abaturage bayo. Ibiro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro byatangaje ko abayobozi bombi bashimangiye ko hakenewe gukurikiza inshingano no gushaka umuti urambye w'intambara mu karere. Inama kandi yitabiriwe n'abayobozi bakuru b'ibiro bya Amir na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Qatar n'abayobozi bakuru b'u Rwanda bari kumwe na Perezida Kagame. Akaba ari uko byifashe. Akaba ari aha rero dusoreje amakuru yacu yasohotse mu binyamakuru. Ushaka kuduha comment wayitanga, utarakanda subscribe wayikanda, utarakanda like ikande usharinge kugira ngo aya makuru agere ku bantu benshi. Turabakunda neza cyane.